وقن كان يوبلو على عنت كان يوبلو كبسا مدحت يوبلو النبي منت كان يوبلو وتبي مدن كان يوبلو سلفي سلف كان يوبلو زور اللوا استوعل 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 سلام تخطات نايس channel كما تخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمليتان بحقنان يوم لومون كم وتروا قداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم متينا لنا سام وداتا نايز مدام سانا غتصون عدما بخبر عدمكم لايك يركم نابت مدام كتاتو دما تعويت نقبر كم وترو مزخاخر ونقبر مجمريا بزي كنجمرينا what's going on. Since the U.S. and Israel launched the war on Iran and negotiations to end the conflict have reached a deadlock. Both Washington and Tehran have rejected the terms on a potential peace deal with threats of resuming the war. President Donald Trump slammed Tehran's latest proposal and warns that the fragile ceasefire is on life support. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said I'm going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand these are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree? In fact, Dr. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living. But the plan كم تري وزلهم سبعي out of control يخوين زلو كابوتر وصاي يخوين زلو تي كابوتر وصاي غير وزلو كنت عدما إيران نتنسو زبلهم نتنسو كقددهم زفتنة نتنسو كم بركهم زفتنة انبس لزبلو ويون كم تنسو زدليو 40 شو من ساعات بكم على خونه زاور غزي افرينكم سلو لي زبلهم على اندي ابزني هوليوود فيلم زقبرو ونتا ورقات وسداب بيلهم ማዕከላይ ጽፍሮም አባሲሎም ማዕከላይ አጻብዕቶም ሲኢሎም ዝሰዱሎም ማለት እዩ ከማዮም ገይሮም ልበቃ ሰብኣይ ጨርቁ ክድርቢ ይደልዩ ዘሎ ኢራን ድማ ንዓኻ ክንሕጉዝ ግዴታ የብልና ንዓና ንህግርና ንህዝብና ዘርብሕ ነገር ኢና ሓሳብ ከነቕርብ እምበር ንዓኻ ኣጀንዳኻ ፖለቲካዊ ቅልውላው ናትካ ንኸተሕውየሉ ትኽእል መዋፅኦ ክንፈጥረልካ ድሌት የብልናን ብግልፂ ከማ ይብልዎ ኣለዉ እሱ ድማ ነቲ ዝሰደድሉ ሓሳብ piece of garbage ዝብሎ ዘሎ እንታይ እቲ piece of garbage ማለት ከምዚ ጓሓፍ እዮም ሰዲዶም ለይ ዝብል ዘሎ ኦኬ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝነበረ ናይ ምርድዳእ መንፈስ ዝበሃል ዝነበረ ጠቕላላ ከምዚ ዓነወ ኢና ንርኢ ዘለና and the next move is going to be even worse ማለት እቲ ወገን ኣሜሪካ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ብዙሕ ግዜ ይዝረብ ዘሎ ናብ ባእሲ ናብ ኩናት ክስገር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ብርግፅ ናብ ኩናት ከኣትዩ ዶናልድ ትራምፕ ዝብል እቲ ፎክስ ሚድያ ክዛረብ ጀሚሩ ኣሎ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢራናውያን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ምቁራፅ ናይ ተኽሱ ዘሎ ሲ ኣብ ላይፍ ሰፖርት እዮም ዘለዉ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሂወታትሕን ከምዚ ሂወቶም ኣብ ደገ ሞት በፂሓ ስለ ዘላ ሂወታትሕን ጠልጠል ዝበለ ደረጃ እዮም በፂሖም ዘለዉ እዞም ጥቃይ ዘለዉ ደኳትርን ናይ ሕክምና ኬላታትን ስለ ዝኾነ ላይፍ ሰፖርት እንታይ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ኣብ ሂወቱ ጠልጠሊላ ዘላ መንግስቲ ኣብ ኢራን ዘሎ ሲ ንዑ ክሰማዕ ኣይደልን እየ ዝብል ዘሎ ብርግፅ ኢራናውያን ኣብ ምቾት እዮም ዘለዉ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሎም ዝብለካ ሓሳዊ ኢራናውያን መዓት ፀገም ኣለዎም መዓት ብድሆታት ኣለዎም መዓት ሽግራት ኣለዎም እቲ እሱ ዝገልፆ ዘሎ ግን ብትክክል ንዖም ዝገልፅ ኩነታት ኣይኮነን ኣብ ሂወታትሕን ዘሎ ሰብ ዝሃብካዮ ዲል እዩ ዝቕበል ሂወቱ ከትሕን ስለ ዝደሊ ስለዚ ከምቲ ንሱ ዝገልፆ ዘሎ እንተዝኸውን ነይሩ እቲ ኩነታት ከምታ ንሱ ዝደለያ ምገበሩሉ ነይሮም ምክንያቱ ኣብ ጠልጠል እንድሕር ኣለካ ኮንካ ሂወትካ ከተትሕን ኢኻ ትደሊ ብርግፅ እሳቶም ኣብ ከማ ከምዘየለዉ ግን በቲ መልሲ ናቶም በቲ ንዑ ዘዕገርግሮን ዘግርዖን ዘሎ ኩነታት ክትርድኦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ war. President Trump says the latest Iranian proposal is, quote, totally unacceptable. The Iranians today are calling it reasonable and generous. Iranian state media says the counterproposal calls for recognition of sovereignty over the blockaded Strait of Hormuz, among other demands. There was no mention of nuclear weapons. Let's get to CNN's Julia Brennan. انتايم ዝብል ዘሎ ቦገን ኢራን ድማ ንሕና ዝሃብናካ ንሕና ዘቕረብናልካ ብሓቂ ሪዝነብል ኣገዳስን ኩነነታውን ኣብ ኩነነት ናይ ኢራን ዝምርኮስን እዩ ስለዚ ናይቲ ኩሉ ዓንዲርካ መፂኻ ዘዕነኻዮ ካሕሳ ክትከፍል ኣለካ ኢሎሞ ግቡእ እዩ ድማ ቀፂሉ recognition of sovereignty over blockade of blockaded Strait of Hormuz
ሕርሙዝ ሉላዊ كل بحرنا إيران مخاونا أمينكا أتجر كازلها أزوان كبان كتقارص الله كيف لولو أنتو maritime piracy against Iranian ships كمدما أتي قبل عليه مراقبنا إيران تقبروا وزلهم مجويتن سرقن كتقارص وانا حتت أما ده تدمر ريليس في Iranian assets جنزبنا إيران سرقكم وزلهم دمام لسو ويبلوا مالو إذن زحت وزلوسي كتسأل الأخاز غلان دحر قينا ويون أنشركها خضر بي دحر تخل كينكا بزن حتيتهم من زلو انتهى حتيتهم كاب جنزب كاديوم حبنا يلونكا كاب نبرت كاديوم حبنا يلونكا كاب عد خادي موزع يلونكا انتهى ميلونكا يا زربازياس كم زز لكم زلو غيا بزح وتوري كالنا كحساك فلنا يبلغ قالو كبدما افتق بحرنا يم ناتنا مخالك تامنا لك اتتي قبرنا زلها مچوي تابل المراخب ناتنا يكون كالك فات قبر زلها غرفو أما تتدمر نتن زبانات حسكمون أسيركمون عشيكمون زلهم جنزبنا بلسولنا يبلو مالو إيران سي أبي بوتايم unreasonable ويكاب زي كون نجار تزاري ومابزيا جنزا قرب at the White House for the latest this morning. So totally unacceptable, the president says. Now what? That's the big question. We have reached out to the White House here for more details on what exactly was in this response. What does it cover? And like you mentioned, does it address Iran's nuclear capabilities, the highly enriched uranium, the things that we have been discussing for several weeks now? حانتي أبتاز رباناتهم تايلهم أوكي إزاي أيقبلن بتحدد ما قحافي الكاللها so what is next now what انت خاخد قبر زغلصل سقمت انت يكون كلتا سلسة متنبك باكمي مغنياتو ناب عبو كوينات كخيدي دال خمزلو زري هي رقص أن يعملك تندي زلو جن زيادة تنتي next move ناتو انت يكون كم زغلصو اتهم فوكس ميديا يوم اسكاب زيادة نسمع يوم Trump just spoke to Fox News' John Roberts a moment ago. He says he is now considering renewing Project Freedom, but he says this time around, the U.S. guiding ships through the Strait of Hormuz would be just one small piece of what would be a larger military operation. When it comes to peace negotiations, the president tells Fox the regime is, quote, going to fold. Joining us now. كم تريو زلهم تايديلو دونالد ترامب بتليفون مسحد غازيتانيا ناي فوكس كم سزارة بزبل وزلو نتي بروجكت فريدم زبل زنبرة ويون نتي وشمت هرمز نمخفات بحيل بحري جمير وزنبرة مو أوشتي 48 ساعات تطوق بلوزك تجدده سعودية تطوق مبالون أبي ترى تسعوي تاز بحال زلو بحال زنبرة مالتيو نعود جيم كل مخانون أبز حجة ما كبت ميوز زنبرة زبرت عن زخبرن كجبر مخانو يزن قرزلو والسي نرئي يا أخوينا زلا فخرة كواي وحدن كتال نزلت فخرة جن نبكينات مملاسو زي تعرف مخانو درجة كل سبي زجمت زلو كل كيلا كل ذا تكون تاد عزب زلو next move ناتهم نبكينات كاتو خوليهم زبل زرباي مخنياتو قرب كقرارة بكخولن يرو مالت قرب حدقتات كتقبر كتكلالك حدقتات زي جيركا then next move كينات تزغزل كينات كم زخول نمردو it doesn't take a genius يبلو فليز بلا طبابن بالحتنا يدلي كانيو تغلا لا أبت أولا كردادو زخلو أبت أولا كردادو مزخل أكان تزيل نابت بأسن قريجتن كمل سمخانم رديو دا دونالد ترامب دما جزيون سخد يخدو سلزلو أماراتون سلزي بلو جزيان دحر خيدو دما عملي سشجر كجت مزخل نسي دونالد ترامب he knows it متن جزيان زخد نفسه كف معلت سحلفت بزح واقعي كتغفلو. Senior correspondent Benjamin Hall, he's host of the new Fox Nation special, Hope Starts Here, Murdoch Children's Research Institute. Interestingly, Benjamin, the president also just told John that the U.S. would have to dig out what he calls the nuclear dust at its facilities because it's buried so deep that Iran wouldn't even be بحفشة كم تري وزلهم ولا بزعباتني كل رد حسبوا زنبرون دحريد قصهم كمالسو جميرهم كم زلويهم اجي كلت يوم تم راحت تم اخيرهم ديم ولا ببوغنهم اقد داسين تربيوا كايدهم نيرو من ترامب بيبي نتنياهو. Israeli war on Iran is now in its 11th week. In interviews that aired over the weekend, the leaders of both countries made it absolutely clear the war is not over. On Iran, would you say the war is over? Is it paused, or is it very much active? Well, they're militarily defeated. In their own minds, maybe they don't know that, but I think they do because I deal with them. And زربان عتوسي انت عين الزربان مخانو كن دخون زنوغريلن إذا كوينات انتايو تتعودي لزلو تودي ديو كملس ديو انتاي تكونتات نايتو كوينا زلو لمسي
ብወታደራዊ ዓይኒ ተሳዒሮም እዮም ይብላሉ ብወታደራዊ ዓይኒ ተሳዒሮም እዮም ኣብ ሓንጎሎም ግን ኣይተሳዕርውን ይብለሎ እንታይ ማለት እንታይ ዓይነት ዘረባ እዚ ወታደራዊ ተሳዒርካዮም ተሳዒሩ ኣብ ሓንጎልን ኣብ ቅርፅን ኣብ ገፅን ዝበሃል የለን ወታደራዊ ስዕረት ተሳዒርካ ስዒርካ ማለት እዩ ዕላማታትካ ድማህሪምካ ኣለኻ ስለዚ ኣይሰዓርካን ስቶፕ ላይንግ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ስቶፕ ላይንግ ሓሶት ግደፎ ኣይሰዓርካን ኣለኻ ደብዲበ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ኩናት ኣይሰዓርካዮን ኣለኻ ከማ ክብልዎ ከስማዓኩም የፅንሕ ኢለ ብኩናት ስዒርና ኢና ንትብል ዘረባ በቃ خلاص መዓልታዊ ደግማ ግን መመሊሳ ድማ ጉድጓድ እያ ትኾነ ዘላ We cannot ever let Iran have a nuclear weapon, but they are militarily defeated. So is it accurate to say you think the combat operations are over and done? But No, I didn't say that. I said they are defeated, but that doesn't mean they're done. Is the war with Iran over? And if it isn't, ولا حنت سكر دويكلني سلازي جي وتوتهدرا اوبريشن توديو دي خاتبل زلغا وتهدرا سقمتي ودي خاري تبلالاس نو تسعيروم يوم كن كونتات كاتوديو كنبلاي نخلينا يلو برد الترجم نايتا تسعير سعيرنا نوي تسعيروم يتبل ترجمها يفلط اي سبزي انده هير سعير كايم توديو تجيم سعيرنا تبلو كوت صوتا فيس كام استهارمي خا سعيرنا تبل انت ليه لغا نسعر لنا عايزبل وي ار وينينج كتبل تخلي خا ميبي but we won the war كتبل دارقينكا the war is over توديو وديناينا كدانا ترنيفنا نخيدا لنا عندنا بورسانا ترنيفنا نخيدا لنا يجبال سلازي I don't know نفسه كمان كأبناء كألنا لو تزاربا that's why بزوج شو كل دبلا اتقندي نتقينات ززور لكن انترفيو غير له نسو ناتو نسمع نتنياهو They are defeated, but that doesn't mean they're done. is the war with Iran over? And if it isn't, who will decide when it is? I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material, enriched uranium that has to be taken out of Iran. There's still enrichment sites that have to be dismantled. There's still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce. Now, we've degraded a lot of it, but all that is still there, and there's work to be done. كم تريو زلهم كلتيوم مراحتنا هاجراتيوم تحدى حنتي أزياء شاقويت هاجر تحدى ما نعلمنا عبا هاجر يبهلاي كاب كلتيوم تم مراحت زربهم كسمع كلها ناي سماهم مدرن فللي زلهم نتنياهم very articulate سروي زخون زربا نصور زخون زربا أزي حماق زربايو زحزن زربايو قل نصور زربايو دونالد ترامب مزك ودادر ونا يقبوني سلامتها دونالد ترامب بريزنت خوينو اللي ما يردعك عنجال سلازغونه عشا سلازغونه دليتنا هون قبر نخلينا زبل امنا سلازي نبرتهم دحر ما قارجا حيزهم مزلو that's why دونالد ترامب مصيوم بر نزيوم كلتيوم كتودادرهم كلها زودادرو عين السبات يكون قدامها كفلي مس 10 دخلت خفلينا نرزا لنا نمالا سب زربان طيب لا نتنياهو زكينا توجي له اي تودل بترو زباله وبزعني ناينا قن نيكولارهم كفيل له enrichment process ناتهم قالو باليستيك ميسايل دفريلو بوتاتات قالو اتم بروكسيس بحال على حزب الله قال ولا يحجزوا له يوم سلازي كل علاماتات نحن استبقسنا له اي تهرمن يبلالو زعجي كومبليتلي زربا غيرو كل تعويتنا هنا عوديقنا يامنا زبل زنبريو حجنو كيناس كمل سلاز دال زنبري ولا حنت استعوتنا لي بلنا انت كوينات نسالسان شو من 4 محل تزدبدبنا يو ولا حنت قم نغير يمصالنا سلازي قدامو 30 شو من محل تزدبدبنا يو سلدي سالته كال كاوز بزحنا لعلي كوننيو كندبدب كنكلالنا نت علاماتاتنا كنهرم يزبل زلا حفشا تزبرت حيلناتهم تزبرت اصواراتناتهم تتقيمم زي سلطهم هندبتنا تتقيمم مرحت قتيلهم زي سلطهم حجي دلو بدلو نخجبر زغل كوينات كسلت انايو يم زبل زلو ولسي اي كونيو كتب لا يدخلني خازي ابو كويناتيو كون تخينو ابو كوينات سلو زخونه دما وصيتو اقل ገለገሰ ሰባት አለው ጽይቱ ቀልጢፍና ንግምግሞ ይናያ እዮም ዝብሉ ግን አነ ከግምግማ ይከልነ ብዙሓት ማነ ዘምጻልኩም ኪላታት ግን አሜሪካ አማራጭ ከምዘ ይብላ አሜሪካውያን እዮም መብዛሕቶም አሜሪካ አማራጭ ከምዘ ይብላ ብዙ ኩናት እዚ እዮም ዝነግርዎም ስለዚ ሕጂ በቲ ዝበሃል ዘሎ በኻለ ገጽ ክንሪዮ እንታይ አማራጭታት ኣለዎም አሜሪካ ኢራን ከንታይ ዓይነት ኣብ ምንታይ ጠጠው ኢሎም እዮም ኢራን ነዚ ኩናት ከካይድዎ እስከ ንስማዕ ኣብዚ looks at what's happening and says Iran is an heroic state because it's standing up to the great bully
the United States, and Israel. So virtually everyone is sympathetic, and everyone who can help the Iranians is doing so. And so the Iranians have prepared themselves brilliantly for this next phase, which is now coming. And I think it'll probably start within the next 48. ዘዘረባዚያ ከደግመልኩም እንታይ ብላሉ መጀመርያ ኢራን ሂሮይክ ስቴት ኢራን ሓበን ናይ ውጽዓት እያ ደጀን ናይ ውጽዓት እያ ኢራን ሂሮ ጅግና ናይዞም ኩሎም አሕዛብ በእስራኤል ዝብጽበጹ ዝነበሩ በአሜሪካ ዝብጽበጹ ዝነበሩ ዘለውን እታ እንኮነ ዝኹሉ በጽባጽ ኃይሊ ደው ኢላ ገጢማ ነፍሳ ዘድሓነት ራይደ ኮነስ መዋጽኦ ከም ዝስኑ ዝገበረቶም እያ ስለዚ ኢራን ኢዝ ሂሮ ክሕግዛ ዝኽእል ዘበለ ኩሉ ክሕግዛ ይዘሊ ብጸሎት ዝሕግዛሎ ብሞራል ዝሕግዛሎ ብሎጂስቲክ ዝሕግዛሎ ብቴክኖሎጂ ክሕግዛ ዝኽእል ዘበለ ኩሉ ክሕግዛ ኣይጸልእን ኢሉ ንኢራን ፈታውያን ጸላእያን ዘኽብራ ሃገር እያ ኮይና ስለምንታይ ንዓመታት ደንዳን ዝነበረ ሃገር መምስ ዘራዩ መጽዩ ከሰናብድን ከመምሃር ክገብራን ኢሉ መጽዩ ስለዘይተዓወተ ጥራይ ዘይኮነ መዋጽኦ ሲኑ ክግዕር ይርኢዎ ስለ ዘለዎ እዩ ልካ ከምዚ ዝብእ ክበልዕ ኢላ ኣትዩ ኣብ ጉድጓድ ኣትዩ ከጉርዕ ከሎ ክትሪኦ ከለኻ ከምኡ ዝረአ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኮሎኔል ዶግላስ መግሬጎር ዓብይ ኣሜሪካዊ ፓትሪዮት ወይ ሃገራዊ ኣሜሪካዊ እዩ ኣሜሪካ ሓያል ክትኮነሉ ዝደሊ እዩ ግን ኣካይዳናትና ድማ መጋበርያ ናይ እስራኤል ክሳብ ምዃን ክሳብ ዘይገደፍና ዕላማና እውን ክንሃርማ ይንኽእል ኢና ናብ ዕላማና እውን ክነተኩራ ይንኽእል ኢና ኢንፋክት ብዙሕ ግዜ ምፅልኩም ዕላማናቱ ኣሜሪካ ኩሉ ዘድልያ ኣብ ዓዳ ኣለዋ ኣብ ካልእ ዓለም ዘኽይድ ምክንያት የብላን እዚ ዕንደራ እዚ ክትገድፎ ኣለዋ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጣ ተተኩር ቴክኖሎጂናታ መግብናታ ኩሉ ነገር ኩሉ ዘድልየናስ ኣብ ዓድና ኣለና ነዳዲ ዝኣክል ኣለና ዝሕረስ መሬት ኣለና ኩሉ ነገር ኣለና እዚ ናይ ምዝመዛ ሜንታሊቲ ክንገድፎ ኣለና እዚ ኣብ ካልእ ኬትካ ትገብሮ ዘለካ ዕንደራ ክተርፍ ኣለዎ ንዶናልድ ትራምፕ ቀራቢ እዩ ነይሩ ነዚ ኣብቲ ምክልኻል ናቱ ከምፅኦ ብዙሕ ሰብ ይሓትት ነይሩ እዩ ሰላም ዘለዎ ናብ ልምዓትን ናብታ ኣሜሪካ ፈረስ እትብል ኣተኪሮም ክኸዱ እንድሕር ኮይኖም ንከምዚኦም ዓይነት ከምፅእ ነይርዎ ኢሎም ግን ንከምዚኦም ተምፂኻ ድማ እቶም ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት ከመይ ገይሮም ክነብሩ ይክእሉን እዮም ብርግፅ እንድሕር መፂኻ እንድሕር ገይሮሞ ድማ ክቕይርዎ ኣለዎ ስለዚ ኩናት ወደ ኩናት እንጌራ ስለ ዝኾነ ንኣሜሪካ ክቕፅል እዩ ብሓፈሻ ኢራን ንዓለምና ኣብነት ኮይና እያ ይብላ ኣሎ ሕጂ ዝብላ ግን ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ለንቀነ ድማ ክንዕዘብ ኣለና Next 48 hours. Wow. And why will it start? Because within the next 48 hours. And I think it'll probably start within the next 48 hours. Wow. And why will it start? Because you cannot keep all these soldiers, sailors, airmen, and Marines out there indefinitely. They'll lose their edge. They'll wear out. You can't do that. You've got to send them into action, or you have to disengage and withdraw. And I see no evidence that we're prepared to do that. And this whole So እንታይ ዝብል ዘሎ ብናቱ ገምጋም ኣብዚ መፅእ ዘለዋ 48 ሰዓታት ዶናልድ ትራምፕ ገለ ነገር ንክገብር ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ይብል ኣሎ ኩናት ንክጅምር ማለት እዩ ምክንያቱ እዞም ኩሎም ሰራዊትን ቴክኖሎጂን ሓይሊ ባሕርን ቀሪብካ እንተዘይተጠቂምካሉ ክስልችዎም ክጅምር እዩ ዘለዎም ድልውነት እናፈሸለ ክኸይድ እዩ እንደን እቲ ክትገብሮ ትኽእል መጥቃዕቲ ወይ ከተዝልቕ ኣለካ ክትወስዶም ኣለካ በቦቶም እንተዘየለ ሰራዊት ከም ዝቐሪብካ ዝኾነ ስጉምቲ ተዘይወሲድካ ግዜ እንተመጢጥካ ድማ ወላ ሓንቲ ከይገበረ ኣነ ምነው ክብለልካ ይኽእል እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ በግድን ስጉምቲ ንክወስድ ዘገድዶ ኩነታት ፈጢሩ ኣሎ ስለዚ ንድሕሪት ክምለሰሉ ዝኽእል ተኽእሎ የብሉን ክንሪኦ ከለና ድማ ንድሕሪት ክምለስ እዩ ኢልና ክንግምት ኣይንኽእል ኢና እዩ ዝብል ዘሎ again بكل ما منقدي أب حنت مع لبيهم دمتسوي أب حنت ما دم تايمز وقت كزلو كوينات كجمر كم زخال زي زحزنيو جن ولا إيران مونيس بي ولا ويا إيران ببزحات مهارات اللي كونتناتا أمريكا كوينات تدعو زلا لوجيستيكس ناتا سلزي بوتو سلدي حزلا زربت بالدلا نجارات كله سلدي توداد علوم نجارات كله سلدي سلط أمبر كوينات يدالو كم زلو صبوا غيرنا نفلت يوم زولو زلو blockade thing was a farce. It never had any chance of success. We're sitting, 300 miles, 400 miles, 500 miles south and away from the entrance to the Persian Gulf. We have, comparatively speaking, a handful of ships. We're trying to fly over the area and control it. It can't be done. I mean, you can control some of it, but not all of it. And then this notion that we're telling captains of these tankers that are not insured by Lloyd's of London or anybody else at this point to risk transit, go through the Gulf, and then hug the shore next to Oman and risk going aground because that's a very shallow area was always crazy. This is the final
point, and it's the point that Americans really need to understand, and most Americans are not paying attention. There is no strategy. There never was. There never was. First, we start off, well, we're going to bomb in support of the Yeah, ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ነገር ብፅቡቅ እዮም ዛረብዎ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ በዘን ዘለዎ ዝቁፀራ መራኸቢ ዝብለን እሱ በእንጌሩ ነቲ ዓውደ ኩናት ክስዕሮ ዝኽእል ወይ እውን ከምኡ ንክስዕሮ ይዝሓስብ ዘሎ ነፈርቲ ኣለዋ ገለመለ ግን ኣዝዩ ከቢድ ፕላን እዩ ሒዙ ዘሎ ይብላ ኣሎ ሓንቲ ግን ህዝቢ ኣሜሪካ ክንፅረሉ ዘሎ ፕላን ዝበሃል የብልና ብመሰረቱ ብዘይ ፕላን ዝተገበረ ኩናት እዩ ይብላ ኣሎ there's no plan, there's no strategy የለን ኣብዚ ይብላ ኣሎ ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ዘሎ እቲ ጉዳይ ፕላን ከም ዘይብሎም ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ክነግር ከሎ ክስማዓኩም እየ በዚ መንገዲ እዚ በዚ ዓይነት ቀንዲ ኩናት ስርዓት ክትቀይራ ይትኽእልኒ ኢኻ ብዓብዪ እውን መፍትሒ ከተምፃ ይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ እቲ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ናይ ኢራን በዚአን ዘለዋ መራኽብን ሚሳይላትን ጌርካ ጥራይ ክትፈትሖ ትኽእል ኣይኮነን ስለዚ ወይ ሮበስት ዝኾነ ንኩሉ እንተታት ከማልእ ዝኽእል ወታደራዊ ፕላን ሒዝካ ምፃእ እንተዘይትገብር ኮንካ ድማ ነዚ በዚ መንገዲ እዚ ጌርካ ክትገብሮ ትኽእል ነገር የለን ዝከኣል ነገር እውን የለን እዮም ዝብሉ ዘሎ anybody else at this point to risk transit, go through the Gulf, and then hug the shore next to Oman and risk going aground because that's a very shallow area was always crazy. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ዑማን ጀሚሮም ድማ ወይ ብኢማራት ገይሮም ድዮም ገለ ናይ ኣጋር ኩናት እውን ክፍትኑ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ it's going to be very tricky ብሓፈሻ ብዙሓት ኬላታት ከምኡ እዮም ዝብሉ ዶናልድ ትራምፕ ፕላን ኣለዎ ድየብሉ በዓል ኸማን ኣብ ዝነጊርዎም እዩ this much in my second term, but very simply, when they say, does he have a plan? Yeah, I have a plan. The plan is very simple. You know, in war, you have to change. You have to be flexible. You have a lot of plans, but you have to do different plans in different days. But I have a great plan. But the plan is they cannot have a nuclear weapon. And they didn't say that in their letter. ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ፕላን ከም ዘይብሉ ሓደ ሰብ ፕላን ተዘይብሉ መብዛሕትኡ ግዜ ፕላን ኣለኒ እቲ ፕላን ከምዚ እቲ ፕላን ነታ ፕላን ትብል ቃል ብዙሕ ግዜ ተደጊሞዋ ፕላን ከም ዘይብሉ እዩ ዝነግረካ ምክንያቱ ፕላን እንተለካ ነታ ፕላን ምድግጋም ኣይኮነን እቲ ፕላን እንታይ ምዃኑ ምንጋር እዩ ዘድልየካ so what is the plan 10 ግዜ ዝቀያየር ፕላን 10 ግዜ ረቋሒታት ዝቀያየር 10 ግዜ መርገፂታት ዝቀያየር እንድሕር ኮይኑ it means there is no a clear set plan ብንጹር ዝሰፈረ ፕላን የለን ምናልባት እጂ ፕላናት ይቀያየሩ እዮም ምስቲ ኩነታት ኣስተኻኸልካዮም ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብኡ መንፅር ክረአ ከሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፕላናት ኮምፕሊትሊ እዮም ተቐይሮም ስርዓት ክቕይር ኢሉ ተበጊሱ ኣይሰለጠን ካብ ስርዓት ብዛዕባ ቴህራንን ውሽጢ ኢራንን ዝካየድ ዘሎ ካብ ዝርስዖ ነዊሕ ገይሩ ሕጂ እቲ እንኩ ዕላምኡ ዘሎ ሙሉእ ኣተኩሩ ወሽመጥ ሕርሙዝ እዩ እታ ኒኩለር ዝብላ ዘሎ ንመዛረቢት ስለትጠቕሞ እምበር ቀንዲ ዕላምኡ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንክኸፍት እዩ ዝፍትን ዘሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ እዩ ተቐንዲ ፀገም ኮይንዎ ዘሎ ንዑ እውን ክኸፍቶ ዓቕሚ የብሉ እቲ ዝሕዝን ክፋል ድማ ወሽመጥ ሕርሙዝ ቅድሚ እዚ ኩናት ዝክፈት እዩ ነይሩ ብሰንኪ እንደራናቱ ዝተዓፀወ እዩ ስለዚ ኣይኮነን ነቲ ዘይነበረ ክገብር ነቲ ቀደም ንቡር ዝነበረ ንክመልስ ኣይከኣለን ኣሎ so now you're telling us you have a plan ድሕሪ 73 መዓልቲ ድዩ 72 መዓልቲ still plan ከም ዘለኒ ትብል ኣለኻ ስለዚ እቲ ሰብ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ እምነትን ኮንፊደንስን ስለ ዝወረደ እቲ ጉዳይ ድማ እናኸበደ ክኸይድ ንቡር እዩ እቶም ዝፈልጥዎ ይፈልጥዎ እዮም The first one, and things are once again looking a little edgy. Will they spiral out into full-blown conflict? Are we going to go back to what we saw a month ago? Professor Pape, who is, of course, not just a political scientist, but a close analyzer of what he has come up with, Stack, and you see the link at the bottom of your screens, believes that we are back and we are going to soon see war clouds gather again. So, Professor Pape, first of all, thank you very much for joining us. Why do you hold this view when the Americans have ruled out the እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር ፔፕ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ፕሮፌሰር ምዃኑን ነዚ ኩነታት እዚ ድማ ክሳዕ ክንደይ ብዕንቆት ዝመርመሮን ዝፅሕፈሉ ዘሎን ነፍሲ ወከፍ ስቴፕ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናራየ ንኣብነት ነዚያ ጓሓፍ እዩ ዘይቅበሎን እየ ዝብል ምስ ረኣየ ኤግዛክትሊ ከምታ ንብላ ዘለና ኩሉ እቲ ንግምግሞ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ንዑዳዩ ሓድሽ እምበር ኣብ ታሪክ ዝደጋገም ነገር እዩ ስለዚ ኣብታ መፈንጠራ ኣትዩ ኣሎ ኣብታ ትራፕ ኣትዩ ሕጂ ኣማራፂ ናቱ ናይ ግድን እዩ ክቕፅል ዘለዎ ንላዕሊ ገፁ ኢሉ ኩናት ክቕፅል ናይ ግድን እዩ he's in a trap escalation trap ይዝብሎ ስለዚ
ኣብ መጻወድያት ስለ ዘሎ ናይ ግድን ናብ ኩናት ካቱ እቲ ኩናት ምምላሱ ይተርፎን እዩ ከቢድ ኩናት ምግባሩ ድማ ኣይተርፍን እዩ ምክንያቱ ግሬት ፓወር ዝብሎም ኣሜሪካ ንኢራን ድማ መበራብዓይቲ ፓወር ዝብላ ዘሎ ሓደ ኣፉ ከፊቱ ብጽሑፍ ደረጃ ብምርትዖ ደረጃ ንኢራን መበራብዓይ ሱፐር ፓወር ዝበላ መን እዩ ፕሮፌሰር ፔፔ so this is going to be historic ንዑን በባል ድማ ስነ መጎትን ኩሉ ዓይነት ሳይንሳዊ መጽናዕቲ እናተጠቀመ ዝዛረቦ ዘሎ እዩ እዚ ኢራን is a great power the fourth power ቀዳማይ ኣሜሪካ እዩ ካልኣይ ቻይና ሳልሳይ ራሽያ ራብዓይ ድማ ኢራን እዩ ኢራን ቁጠባ ናታ ወይ እውን ወታደራዊ ዓቕሚ ናታ ከምኡ ስለ ዝኾነ ዘይኮነ ጂኦግራፊ ናታ እውን ዓብ ኣበርክቶ ኣሎ የስ ወታደራዊ ዓቕሚ ናታ እዩ ኣብ ዝብፅሒዋ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ asymmetric warfare ገይራ ክትዕወዝ ዝኻለት ሃገር እያ ኣብ ልዕሊ ድማ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ሒዛቶ ዘላ ንብሙሉእ ቁጠባ ዓለም ከም ዝስምዖ ከግብር ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዘለዋ እሱ ካብ ኒኩለር ንላዕሊ ጽልዋ ሂባ ስለ ዘሎ ሱፐር ፓወር ወይ ከዓ ግሬት ፓወር ንክትገብር ክኢልዋ ኣሎ ይብል ንቐጽል ሕጂ The fact that the ceasefire has collapsed, they've said we're continuing to talk, and they're getting great signals from Tehran. So my ideas here really come from two places. One is modeling the bombing of Iran for 20 years, which I've done at the University of Chicago. That itself was built on years of research of studying air campaigns, economic blockades, et cetera, et cetera. So that's one place that this comes from. The second place comes from just understanding great powers in history. Great powers rarely will accept a loss, a big L on them, unless they run out of all the other options to avoid that. And these options can be highly risky, and that's what we're seeing right here, and I'll explain that in just a second. But the fact they're highly risky and highly costly does not stop them from doing those very same options. And እንታይ ዝብል ዘሎ ስለምንታይ ምቁራጽ ናይ ተኽስን ናብ ሰላምን ገለና ትፍተነሉ ዘሎ ኩናት ክምለስ ኢልካ ክትግምግም ክኢልካ ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ኩላኑ ዝብሎ ገምጋማት ናተይ ካብ ልዕሊ 10 ዓመት ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተገበረ ደብዳባት ንኩሉ ሞዴሊንግ ንኩሉ ኣብ ብፅፁይ ርኢኻ ካብቲ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ሓደ መደምደምታ ክትበፅሕ እንድሕር ክኢልካ ዝተገበረ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ቺካጎ ዝገብርዎ እዩ ልዕሊ 10 ዓመት እቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝገብርዎ ዘሎ ብምሉእ ዝገብርዎ ዝነበሩ መጥቃዕትታት ንዑ ኣብ ሓደ ኮምፒውተር ፕሮግራም ጌርካ ሞዴሊንግ ካብቲ ኩነታት እንታይ ክትርኢ ትኽእል እንታይ ተርእዮታት ሓደሽቲ ፍጻሜታት ከተንብብ ትኽእል ዝበሃል ሞዴሊንግ ይብልዎ እዚ ካብኡ ዝመፀ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ታሪክ ድማ ኢሉ great powers ወይ ከዓ ዓበይቲ ሃገራት መብዛሕትኡ ግዜ ስዕረት ኣይቅበላን እየን ኢሉ ስዕረት ክትቅበል ኣሜሪካ ኣይወሓጠላን ኢሉ ምክንያቱ እቲ ስዕረት ኖርማል ስዕረት ኣይኮነን ኢሉ ንኣብነት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ተሳዒራ ኣብ ቪየትናም ተሳዒራ ኖርማል ስዕረት እዩ ኢሉ ኣብ ኢራን ተሳዒራ ማለት ግን ንብሙሉእ ትጋልፍ እያ ክትከስሮ ኢሉ and this is not acceptable ንኣሜሪካ ቅቡል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ነቲ ካልእ ኩሉ ኣማራፂታት ወላ እኳ ብዙሕ ሓደጋ ከምፅእ ዝኽእል ብዙሕ ሽግር ክፈጥር ዝኽእል እንተኾነ ኩሉ እቲ ካልእ ኣማራፂታት ከይወሰደት ተሳዒረ ኢላ ክትወፅእ ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን እዚኣ እውን ኣገዳሲት መርትዖ ጌርኩም ሰድዎ እዩ There are many historical cases of this. So President Trump, he might think he's unique. He's actually just fitting into the patterns of history. He may try to buck history, but the fact is he's going through the normal failure of this escalation trap, as I'm explaining it. He's not unique in this, but it is happening to us now, and it's hurting the world economy and certain countries enormously here. So this is not simply the cost being on President Trump's shoulders or on America's shoulders. We are actually pushing the world economy deeper and deeper into major damage that will go on for months and years to come. But that is, this particular week, we are in a particular gamble that President Trump is making. So he's gone through a series of gambles. We're now at another stage of gamble. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ሕጂ ዘጋጥሞ ዘሎ ከይርድኦ ይኽእል እዩ ከይፈልጦ ይኽእል እዩ ንዑ ዘይምልከት ክመስሎ ይኽእል እዩ እዚ ግን ሓደ ዝደጋገም ታሪካዊ ፍፃመን ብዕቱም ተሪኻዮ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብኡ ከም ዘሎ መረጋገፂ ኩሉ ኣለና ኢሉ ስለዚ እቲ መስርሕ ዘጋጢሙ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ቃንዛ ምናልባት ኣብቲ ምሕደራ ናቱ ናይ ኣሜሪካ ክንዱ ዝኣክል ናይ ነዳዲ ፀገም ይረአ ስለዘየለ ከይረኣዮ ይኽእል እዩ ንካልኦት ሃገራት ዓለም ግን ኣብ ጫፍ ናይ ሓደጋ ያብፅሕዎን ዘሎ እዚ ሕጂ ድሮ ክሳብ ሕጂ ፈጢርዎ ዘሎ ፀገም ጥራይሲ ንኣዋርሕ እንተዘይኮይኑ ድማ ንዓመታት ሽግር ክመፅእ ከም ዝኽእል ምግንዛብ ከድሊ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ ዝኣትዎ ዘሎ ኣብቲ መፈንጠራ ይኣቱ ከም ዘሎን ካብቲ መፈንጠራ ድማ ክወስዶ ዝኽእል ስጉምትታት መሊሶም ሓደገኛታት ክኾኑ ከም ዝኽእሉን ንዑ ይኹን ነቲ ከባቢ ዓብ ሓደጋ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ስጉምትታት ንክወስድ እዩ ዝደናድን ዘሎ ንዑ ድማ ፅቡቅ ጌርና ከነንብቦ ንኽእል በቲ ንሪኦ ዘለና በቲ ንሱ ዝውስኖ ዘሎ ውሳነታትን ናበለዩ ፅቡቅ ዝኾነ መረዳእታ ዝህብ ዘሎ ንቐፅል እቲ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ባይታ
ናብ ኩናት ይኽየድ ከም ዘሎ ካብቶም ፎክስ ስምዕዎ Interview yesterday, even though the ceasefire is ongoing, combat operations are not necessarily over. Take a listen. Is it accurate to say you think the combat operations are over and done? But there No, I didn't say that. I said they are defeated, but that doesn't mean they're done. We could go in for 2 more weeks and do every single target. We've done probably 70% of them, but we have other targets that we could conceivably hit. General, in your opinion, does the U.S. need to take out some of those other 30? ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዕላማታትና 700 ሃሪምና ኢና ግን ዝተረፈና ኣሎ ነቲ ኩናት ወዲናየ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ዝብል ዘረባታት ኢና ንዛረብ ዘለና every word ነፍሲ ወከፍ ቃል ዘውፅኣ ዘሎ ድማ it doesn't show confidence ከም ዘለዎን ዝገብሮ ዘሎ ንጹር ከም ዝኾነን እንታይ ገይሩ እንታይ ክረክብ ከም ዝኽእል ገምጊሙ ዝኸይድ ዘሎ ኣይመስልን እዩ ናይ ዓቕሊ ፅበት ጉዕዞ ከም ኣብ ናይ ዓቕሊ ፅበት ውሳነታት ወዲቑ ከም ዘሎ ካብቲ ዘረባናቱ ርጡብ ዘረባ ይዛረብ ስለዘየለ ብዙሕ ሓጓፋት ዘለዎ ተዓዊትናን ክንከይድን ኣይንኸይድን እና በዚ እንተኸድና እናበለ መንጎ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ንጹር ዝኾነ ዕላማ ከም ዘይብሉ መረዳእታ ሂባ General, in your opinion, does the U.S. need to take out some of those other 30% of targets to maybe put a little bit more pressure on Iran to get a deal here? Yeah, well, certainly we've been looking at this now. We're in our 5th week of negotiations, and there's not much progress here whatsoever. You know, the chart that was put up there is really quite revealing. What was not on the chart was no movement on removing their entire nuclear enterprise or dismantling it. And obviously, they want to have sovereignty over the Straits of Hormuz indefinitely. And 3 of those things, interesting enough, Bill, in terms of what they want, is they want us to finance the recovery of the regime. And by reparations... ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ መልሓሶም ክንዲ ምንታይ ከም ዝተቐየረ በዚኻ ትርኢ ቅድሚ 2 ኣዋርሕ ድዮም ገለ ብዓወታት ሰኺሮም ከም ዘለውን ከምዚ ዓይነት ዓወታት ናይ ወታደራዊ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ተራእዩ ከም ዘይፍለጥን እዚ ፕሬዚደንት ዝገብሮ ዘሎ ሓይሊ ንበይኒ እዩ ይብሉ ነይሮም ሕጂ ክትሪኦም ከለኻ ብዙሕ ነገራት ከም ዘይተሳለጠ እዮም ትዛረቡ ዘለው ስለዚ ግድን ናብ ኩናት ክምለስ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣቢዶም ኣሎ ኒኩለር ክቡና ይደልዩ ኣለውን ብዛዕባ ኒኩለር ክዛረቡ ይደልዩ ኣለውን ካሕሳ ናይቲ ኩናት ከምኡ ድማ ናይቲ ገንዘብ ሒዞሞ ዘለዎ ክንቦም ይሓትውን ኣለዉ ስለዚ እንታይ ኢና ክንረክብ ንኽእል ካብዚ ኩሉ ኩናት እንታይ ረኺብና ንዝብል ምናልባት ገለ ዕላማታት ዕኔና ንኸውን ግን እቲ መንግስቲ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነስ ንክትንስእን ንክበራበርን ንክሕይልን ድጎማ ክንገብረሉ እዩ ዝሓተና ዘሎ እዚ ድማ ቅቡል ክኸውን ኣይክእልኒ ዝብል ናይ መረረ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚ እውን መርኣያ ናይቲ ዘጋጥሞም ዘሎ ኣባይታ ፀገም ኣባይታ የጋጥም ስለ ዘሎ እቲ ኩንነት ካብቲ ብፕሮፓጋንዳ ገይሮም ክሽፍንዎ ዝኽእሉ ዝነበሩ ፍንትት ስለ ዝበለ ከይፈተኻ ሓቂ ክትዛረብ ኣለካ ስለምንታይ ሓቂ ክትዛረብ ትግደድ እንተወሓደ ካብቲ ቀደም ትብሎ ዝነበርካ ክትፍንተት ትግደድ ስለምንታይ ነቲ ኩናት ምኽኑይ ክትገብርካ ስለ ዘለካ ተዓዊትና ኢና ኢልካ ኩሉ ነገር ሃሪምና ኢና ዕላማና እንድሕር ኢልካ ደን ስለምንታይ ዳም ሕጂ ኩናት ትደለኻ ክብሉካ እዮም ስለዚ ኣይተዓወትናን ዕላማታትና ኣይሰለጠና ነይሩ ክትብል ክትክእል ኣለካ ሕጂ ክንፍትን ምንታን ኢልካ ንኽትእምን እቲ ሰብ ድማ ግምጥል ኢሉ እንታይ ይብለካ ክንዱ ዝኣክል ኣፅዋርን ግዜን ወሲድካ ተዋጊካ ዘይሰለጠካሲ ሕጂ እንታይ ስለ ዘለካ መኻዚኖ ተወዲ ይበሃል ኣሎ ኣፅዋር ነፍሪ ኣለናን ኢራን ድማ ኩነታትና ፅቡቅ ጌራ ቢባቶላ ካብቲ ዝነበሮም ሽግር ድማ ተረጋጊኦም ኣለዉ ሕጂ ስለዚ እንታይ ኣድቫንቴጅ ስለ ዘለካ ከም ብሓድሽ ክስዕሮም ኢልካ ዘኽይድ ዘለካ ትኸዶ ዘለካ ከዓ ዝብል ዘረባኻ ይመፅእ ማለት ስለዚ ብኩሉ ወዮ ይኮይንዎም ዘሎ ግን ወዮ ስለ ዝኾኖም ካብቲ ዝሓሰብዎ ይተርፉ ወይ ካብኡ ይበኽሩ ክንብል ግን ኣይንኽእልን ኢና remove the unfrozen assets, more money, that's in the billions of dollars, and also remove sanctions. Some of that would obviously be conditioned based on their behavior, but nonetheless, it would help the regime to recover. Listen, President Trump is the ultimate backstop here. He's not going to take a deal like this under any circumstances because he knows that this deal clearly favors Iran, and what a setback that would be for the Iranian people themselves and also for our national interest in the region. I mean, they would take that money and do what with it? Recover their nuclear program? ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ክቕበሎ ይክእልኒ እቲ ኩንነት ዘሎ ኣብ ኩንነት ተመርኪሱ ዲል ክገብር እንተኮይኑ ኩሉ ንኢራን ዝምችእ ክኸውን ስለምንታይ ዝምችእ ይኸውን ኢራን ኣብ ባይታ ዓወት ስለ ዘለዋ ኣማራፂ ስለ ዘይብላ ናይ ኣማራፂታት ፀገም ስለ ዘይብላ ክትሃርሞም ክትፍትን እያ ስለዚ እቲ ንሳቶም ዝረኽብዎ ዘይኮኑስ ኢራን ዝረኽብዎ ክበዝሕ ስለ ዝኽእል ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ ዶናልድ ትራምፕ كقبلوا كبيدي كوني أمزول زلوا ولسي
Iran's parliamentary speaker, who is a leading member of the negotiating team, says the armed forces are ready to respond to any U.S. aggression. Mohammad Bagher Ghalibaf says Washington has, quote, no alternative but to accept the rights of the Iranian people as laid out in Tehran's 14-point proposal. تابع حليف دما إيران مراح دما سراويتنا إيران أنا غاليباف مالتيو سراويتنا إيران نخلو انتتات نخلو خمصهم زغل فتنا نمبدح تداليهم كم زلو يزارب زلو سلازي أبت أولاد ذهبناكم حساب أي تقبلنا ندحريلكم دن أب قلقلي راخبنا يا خوينا زلا شو إيران ترديو مالتكم تاتنا أمريكا أكوات إيركا لمينكا زمت سنقر كم زيله كمات زغل زبالة كله بغل سمامن بسرية مني كمات زلوا كابو وتاي بزخوني يقول مكالمة قد زمت وحسنت كم زي بالله شو أمريكا أبت أولاد ذهبناكم حساب أي دلهم دن أبايتاي راخبنا بوند حرقين زو علامة كنهرب نخلينا بوك سلطنا يخلي تبلو تخينكم then see you on ground أبايتاي رخبنا يبلو مالو دونالد ترامب ما زيادة ما تحمم الله مخنياته بخلتي كفر هو زي كل سرعات مخانو لأن كندا ما توتدرا عقمنا إيران كابزوك زي قرب لي دوت تزلس كزي اسمعوها. 2 aircraft carriers in the Gulf, destroyers, fighter jets, the most advanced navy on Earth. And yet, the Strait of Hormuz remains closed. Part of the reason is a submarine you could fit into a large garage. The United States has 2 aircraft carriers in the Gulf, destroyers, fighter jets, the most advanced navy on Earth. They're called the Persian Gulf Dolphins, Iran's fleet of Qadir-class midget submarines, small and purpose-built for their environment. Iran's navy has publicly confirmed that Qadir-class submarines are now operating on heightened alert inside the Strait of Hormuz, deployed in operational positions, conducting surveillance, tracking and combat preparation. كم تريون زلهم إيران my goodness زي حقر زي كساكن يوم sophisticated نزا حقر زياس أجيدو مانيرم عطيو مانيرم دحري لهم كاكو تقرميخ كل نجرسي بناتهم شت آرات رايد يصرحوا نجر يزلوا أبز حلفة فيديوهاتنا انتهينا لنا إيران نزا بحرزي نزا بيرشيان قال في زبال زلوا بدروناتهم من بتناشتو سبيد بوت وكان موسكيتو بوت بحالا جلابو فتانا جلابو مالتيو بأتاتنن بتندروناتهم من كم دما أبقى دما مسائلاتهم من غيرهم يمسك على غلو زلو نفاري كبروا يتريوم جيت كبروا وي هليكوبتر كبروا يتريوم كل نجر سالسة تراب أي مسارح ناتهم دما زياتري وزلو يغان زين سبمارينس يعني اتبوتاتن اشتي سلو زغونه ناشتو سبمارينات اللو زين ناشتو سبمارينات دما أبوشتو سلو زلوا نتخل متزغل حدقا منالبات نتنجلابو بلا على زخدا بهليكوبتر كهرمون دحر قينهم and then there is this submarines بتاعت قيدا نتن حيل بحرنا أمريكا دمتو واللي عنك قد فاز خلاين again نتي كونتات ناتهم exactly مات كيروميم نتي كونتات ناتهم نتي برشان قال فناتهم نساتهم أتوكرناتهم كم أمريكا أباتلانتيك كيدهم ويكا فنداو كانوس كيدهم حيلون وخجبري كونون نزا كبابناتهم بخمية حنوه بخمية قاصروه كل تزدليهم أصوارات نتا كبابناتهم that's why effective زخونه نساتهم علامهم فلوتيو اليوم نقولهم مشيتنا بقدميهم استقتريو دينو انت عينت عقم اللو تعينت أقطات اللو جن كن منتاي زرقحن كاروت على تدمر اللو نحنا جن ازيد سلاينا نزي بزل لنا عقمي بخميكم مكتون خل كم تنسو زلوا كل وناي كلني تايدا نسو زي بلو نعو كد معلو زي كل نجارات نعنا جن أدمعك خمس غل نجارات كم فترة لنا بمبال كم زين تريون زلهم ناشتو سبمارينات أبتبوتا أبز highest alert زل على درجة ناي تتنقع ينزلوا مهنياتو أبزخون يكون ساعات كم زي كلاغرونات أنا أبزخون يكون ساعات تكوينات كجمر سلزغل نخلو كونتات ريد وخينهم يصبي كم زلوين عن رزلنا زين سبمارينا دما أكل نايتي نمكل خالنا إيران تزتك أمور زلو تكنولوجي من جنزم تلقى أبزوانزي عدل انت رخيب السب تعرزو كينات مالتيو كابيران ترايسب كجز بفلاي تنعشت هجرات كم بعد إيرترا زام السلا نايران تكنولوجيا تراي دوات مسيران شركة يلان قال ملخت تخلي خاقد وين كنت قد حلك نعوك عليه كانت تخسر راح تكلالك أمين شعبيا بالحتنيا من قستيو أبصورة خلوا بزعب تعمل بالحتنيا نيرو جوني بلحتيو جلابنات تسرحيو بمسرتو زد لي برتاتون بعقم تسرحيو سلزي مزي حجي قراد على النازل له which is another great news قدرت على الناس اللي زلوا أبيران كده ناس وارجزينا كم بعدش نبقى ده هم الله سالنا يبلي لهم بعلنا ناتنا إندستري ناي بفلاي ناي زي
ንኣሽቱ ቴክኖሎጂታት ናይ ድሮንስ እንድ ናይ ዝጀላቡ ናይ ግድን ክንገብሮ ዘለና ኢና ተስፋ ንገብር መንግስቲ ኤርትራ ብቐጥታ ምስቲ መንግስቲ ንዘራረበሉ መድረክ ክፈጥረልና ምክንያቱ ናይ ግድን እዩ ዘድልየና እዚ ነገራት እዚ ምናልባት ሳብማሪናትን ጀላቡ ናይ ኩናት ጥራይ ዘይኮና ናይ ሲቪላዊ መዓላ እንደ ዝብል ግን እቲ ድሮናት ናይ ኤርትራ ኣዝዩ ዘገድሳ ሲቪላዊ ድሮንስ ዋላ ኣብ ድሮንስ እቲ ኮምፖነንት ናይ ድሮንስ ገዚኣ ነቶም በላሕቲ ቆልዑ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዕድል ክትከፈተሎም ክኽላሎ ማይ ነፍሑ ዘሎ ናይ ድሮን ዲፓርትመንት ክህልወና ክኽላሎ ቢካዝ ድሮንስ ናይ ኤርትራ ዋሕድ ህዝቢ ስለ ዘለዋ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ መድሃኒት ካብ ኣስመራ ንነፋሲት ከተውርድ ተኮይንካ ክንደይ ሸንኮለል ክትብል ኣለካ ብድሮናት ኮይኑ ግን ብስሉጥ ክትገብሮ ትኽእል ነገራት እዩ ብፍላይ እቲ መንገዲ ባፅዕ ዘሎ ክትሪኦ ከለካ ከምኡውን መዓት ኣኽራናትን መዓት ሸንኮለልን ስለ ዘለዎ ነገራት ብቐሊሉ ክትገብረሉ ዘኽእለካ ኩነታት እውን ኣሎ ስለዚ ኣብ ቴክኖሎጂ ሞር ኢንቨስት ክንገብር ክንከል ኣለና ኢራን ድማ ህያው ኣብነት እዩ Purpose-built for their environment, Iran's Navy has publicly confirmed that Qadir-class submarines are now operating on heightened alert inside the Strait of Hormuz, deployed in operational positions, conducting surveillance. Or haven't you already won? I mean, isn't it? I mean, we've already won. We've already won, but I want to win by a bigger margin. But we have destroyed their Navy, destroyed their Air Force, destroyed all of their, if you look at their anti-aircraft equipment, their radar equipment, their leadership is destroyed. We've destroyed everything. If we leave right now, it'll take them 20 years to rebuild if they ever could rebuild. ስዒርና ኢና ተዓዊትና ኢና ደምሲስና ኢና ኩሉ ነገር ግን ብዝበለፀ ክንዕወት ኢና ንፍትን ዘለና ዓወታትና ከምኡ እዩ ዘሎ ተዓዊትና ኢና በቃ خلاص ነዛ ዘረባ ብዙሕ እንተደጊምካላ ዋላ ትኩንነት ካለ ይኹን ሓቂ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ዝሓዘ ይመስል but it's actually not good enough. I've already won. I've won everything. I just want to destroy a little bit more. Really, come on. Which boomer still believes this guy? I mean, well, you'd have to be really out of your damn mind to believe anything he said. So, no, we haven't destroyed all their Navy. That's why they keep planting mines in the Strait of Hormuz, and that's why it's not open. 2/3 of their Air Force is still intact, which is shocking, and all that leaked by his own vice president. But the main question is, why is Donald Trump at this point, and this is a very important طيب زولو زلو حساو مخان كاس كل سفلي تكايو تتسعر نيركا كسعجاوي محلخان سعرنا كم تتبلو زلها زربان تزخو نيرو وشمت هرموز يقواس أرواي محلون سلزي again the reactions ناي دونالد ترامب زي قط مزولو حسوتكا أصل شي نايم زبلو زلو سعركا أي سعركا ولا يقلي قبركا تتسعر نيركا زي جنريو زلنا كونتاتاي محلون يبلو اللو Now, that's particularly significant because we are now almost 2 weeks past the 60-day mark that would require Trump to get approval from Congress. But several Trump officials, including the Secretary of Defense, Pete Hegseth, have said they don't need approval because Operation Epic Fury was over. So at this moment, the administration's position on whether the war is still happening is actually unclear. On Sunday, Trump called Iran's latest peace offer totally unacceptable. And today, Trump called it a piece of garbage and said the ceasefire Sometimes زبل زلو انتايو زقبر زلو سبايزي اي تردانا نالو يم زبل زلو بحجر تبالي مالت اتكوينات توديو يبللو اب كوينات يلنان يبللو دحرسو سامعابتي تي نو كونغرس نوتيفاي كغبر نيرو كحبر نيرو نعو كحبر ايدلين مخنياتو كوينات يلن سلا زبل زلو بتخال دما ناب كوينات كمص خمس خل زدالو زلو دما يفلطالو سلازي انتايو نتعقدي تحيسو خيز دل زلو yes that's exactly what he's going to do تحقناتهم تعيسو نتهلنا زبرو حقي النافشلو ناودقون كخيديو ناب كوينات مبلاسو زي ترفيو قلنتي كونغرسنا أمريكا كنا قرايد النزلو كالي منقلتي منغو كالي بالحاد فتيرو إيرانيا هريماتنا نحنا دما كنا كلاخل تقديدنا ينازل دراما ديو قل فتيركا ناب كوينات مبلاسو زكبر زولو زي حقب so again أتي كونتات كسع كندا يستحال على خير مخانون كندا منتاي شنكركري لهم زلو نمفلات زعاكلنا نمسو زلنا مالت أمريكا نايكونات addicted هاجريا ولف نايكونا زلو هاجريا جن كم زنايلومي تجالس أخايت فلتني حكنا مزراب نغطرقن. Hopefully we'll get an update at some point. I want to put up a picture of the Strait of Hormuz, which is still very much closed this morning, as President Trump says that Iran's offer, counter-proposal on peace, is totally unacceptable. Admiral, you've been at this a long time. How surprising is that? The U.S. waited and waited and waited for the Iranians to respond. They thought it was going to be Thursday, then Friday.
مسكين دونالد ترامب تعطوا لكم يا مزلو كم حسهم يتصبيو ማለት ሐሙስ ክምልሱሉ ዝግቦም ሐሙስ ኣይመለሱን ዓርቢ ይመለሱን ቀዳም ኣይመለሱን ሰንበት ኣቢሎም ደመላሱኒ ቀስ ኢሎም የመልሶም ስለዚ ማራ ደንጉዮማ ኣቕሉ ክሳብ ዝፅበብ ገይሮም ድማ ድሕሪ ክንደይ ድማ ተቆፀራ ምስ መፀ ድማ ሕቁ ዝጎዚ ዘሰንበድን ዘርዕድን ኮይኑ ፀኒሕዎ እንታይ ጉዱ ዝሰብኣይ እዚ ይብልዎ ኣለዉ It didn't come Saturday. Finally, it came yesterday, and the president didn't like it. Iran invented the game of chess, and you can see them playing pretty cleverly. They don't actually have a great hand of cards here, John, but one of their true life skills in Tehran is negotiating, and so they're going to string it out as long as they can. Look, I think President Trump has three. እንታይ ስከይሉ ኢራን ኣብ ታሪክ ነዚ ቼዝ ዝበሃል ዳማ ወይ ቼዝ ዝብልዎ ዝመሃዝዎ ኢራናውያን እዮም ስለዚ ቼዝ ምፅዋት ዝመሃዙ ተኮይኖም ከመይ ገይሮም ከም ፃውትዎ ዝጠፍኦም ኣይኮነን ኢሉ ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ ከመይ ገይሮም ኣብ ኔጎሲዬሽን ዳርጋ መብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን ይኣምኑሎም እዮም ማረጥ ተዛተይትዮም ኣብ ዘተ ድማ ሓያላት ምዃኖም እዮም ዝነግሩ እጂ ድማ ብዙሕ ካርታት የብሎምን ኣብ ኢዶም ግን ነተን ዘለዎም ካርዲ ከመይ ገይሮም ኣብ ብብልሒ ይጥቀሙሉ ኣለዉ ከመይ ገይሮም ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መዋጥር ኢትዮም ኣለዉ ዘገርም ምዃኑ እዮም ዘድንቕዎም ዘለዉ ንቐፅል ዘገርም እዩ And so they're going to string it out as long as they can. Look, I think President Trump has three options very quickly. He can kind of walk away from this, throw up his hands. I think that's tempting, but not the right move since it would leave the straight in the hands of the Iranians and all the nuclear material still probably at the bottom of a shaft in Isfahan. So not a good option. A second option, he can resume massive bombing campaigns. And, I think that is increasingly a possibility here if his frustration level rises. And then ሰለስተ ምርጫታት ኣለዎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ቤላ ገይሮም የፃውትዎ ስለ ዘለዉ ኢሉ እቲ ሓደ ኦፕሽን በቃ ኣኽለኒ በዓል ፈለጥ ኢሉ ንብረቱ ጠርኒፉ ክሃድም ክኽእል ኣለዎ ከቢድ እዩ ከምኡ ንክገብር ግን ወሽመጥ ሕርሙዝ ገዲፉ እቲ ኒኩለር ጉዳይ ገዲፉ ክሃድም ክኽእል ኣለዎ እዚኣ ሓንቲ ኣማራፂት እያ ምናልባት ከባድ ክትመስል ትኽእል እያ ብዙሓት ግን ከማ ንክገብር ከም በዓል ጆ ኬንት ዝበሃሉ እቶም ናይ ካብቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ናይ ካውንተር ቴሮሪዝም ሓላፊ ዝነበረ ስልጣኑ ዝገደፈ ብሰንኪ እዚ ኩናት ብተደጋጋሚ ዝምዕዶ ተሎ ውፃእ ይኣኽለካ ዝኣክል ዕላማታት ሃሪንካ ኢኻ ህደም መህደም ግበር ነቲ ተሪፉ ዘሎ ድማ ኣብ ጣውላ ሸምገልቲ ጌርካ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ህደም ውፃእ ኣይተዋፃእካ ነዛ ኩናት እዚኣ መሊሳ ክተጥፋእካ ይብሎ ኣሎ እዚኣ ተቐዳሚት ኣማራፂ እያ ተኻልኦት ኣማራፂት ከቢድ ዝኾነ ቦምብታት ምድር ባይ ክጅምር እዚኣ እታ ዝለዓለ ተኽእሎ ዘለዋ ይብል ኣሎ ኔክስት ስቴፕ ናቱ ቦምባታት ምድር ባይን ምድብዳብን ይክኸውን ንዓ ካልኦት ኣማራፂት ኣላቶ ሳልሰይቲ ድማ number three, where I think this probably lands better than even chance, you continue that blockade, you put more economic pressure on the Iranians, maybe you do some targeted strikes to eliminate the, shall we say, intransigent elements in the Iranian Revolutionary Guards that appear to be driving the train from Tehran, some combination of all of that, but it's as unsettled as it's been since we started dropping bombs a couple of months. እታ ሳልሰይቲ ድማ እቲ ዕፅዋን ክባና ቀፀልካ ከለካ ቁጠባዊ እገዳን ካልእን ፀቕጢ እናፈጠርካ ሓሊፍካ ድማ ኣገደስቲ መጥቃዕትታት ነቶም መራሕቲ ድዩ ናይቲ IRGC ዝበሃል ድዩ ወታደራዊ ክንፍናቶም ድዩ ካልኦት መራሕቲ ከምኡውን ኣገደስቲ ምንቅስቃሳት ዝረኻዮም ናሃሮምካ ንነዊሕ ክትቅፅለሉ ትኽእል መንገዲ ድማ ሳልሳይ ኣማራፂ እዩ ከቢድ ዋጋ ከኸፍል ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ቁጠባ ናይ ዓለም ድሮ እቲ ነዳዲ ናብ $107 ደይብሎ ቁርብቲ ላይ ንታሕቲ ወሪድሉ ዝነበረ ሕጂ መሊሱ ክበላሹ ጀሚሩሎ ኩሉ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ውረድ ደይብ ድማ ኣብ ግምት ኣብ ተስፋ ዝተመርኮሰ እዩ እቲ ሓቀኛ ኩነታት ናይ ነዳዲ ናይ ዓለም ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ዘሎ ብተስፋ ዕዳጋታት ወለቕ ዘለቕ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ሃገራት ካብ መኻዚኖ ናተን ንሕማቕ ግዜ የለን ኣቑረንኦ ዝነበራ ካብኡ ዝጥቀመ ዘለዋ ኦልሞስት 70 መዓልቲ ድማ ሓሊፉ ኣሎ ስለዚ እናተወደ እናተጓሕጓሐ ይኸይድ ኣሎ ካብዞም ኩለን ሃገራት ዓረብ ድማ ድወፅእ ነገር የለን ስለዚ ሲቹዌሽን እናተደመረ እናኸረረ እናኸፈየ ዝኸይድ ዘሎ ሕማቕ ከም ዘሎ እቲ ሚድያታት ናይ ኣሜሪካ ክዛረበሉ ስለዚ ዘለ ዓባቢጥ ወስሉ ዘሎ እምበር እቲ ኩነታት ኣዝዩ እናኸፈ ዝኸይድ ዘሎ እዩ በተገይን ኣሜሪካ ስለ ዘላ ኣብቲ ጉዳይ ንኣሜሪካ ከይትወቅስ ተባሂሉ ዝሸፋፈን ብዙሕ እዩ months ago, John. Yeah, it is interesting because the United States, some officials were indicating they thought the blockade would have worked weeks ago at this point, but still hasn't forced Iran's hand, at least not yet. So the president this week, a fascinating trip, right? The president is going to China to meet with the Chinese leader, Xi Jinping. Now, there are some people who say that Iran will be a major subject of discussion here, but
بحافظ ناب تشاينا قعزو كايت سلازخوني حدا كابتي لنكني أزارة بارسي زولو بزن كربا معلتاتني تشاينا كخيديو ناب تشاينا كخيد كله دما بيلا جيروم بوكو فتيروم للو بتزخلو زولو أدماعيك نخي كون دونالد ترامب ناتفاسحه نا إيران قداي ودي نابلي مشوت ناس تماغرك خيد ده حسبه أي سلطن تواريديو كخيد مالتيو تتواريد كام خادمة again أبتي زلو negotiations لعلوها إيد كل ويكونن كم تري وزلهم 7 مرة يتوعوا يلزلها كتري خلها مرة يتوعوا يلزلو نوعي غير تطوي لا يزاربني تو قبل بزح يكلني لما أبزحت زي زربانات كوفي لي زارب تري والله and yeah I mean تتعطى دما نحنقولي خنا كالاتو كبيت كم زخونة تريها أتعطى يا بيل وزل أتعطى بيلو يتعطى زلوا بحفشا جن مواصل زي بالله مفنت أراندي أتيزلو نزع عالمنا سلام يورد الله نسود ما نبلبو يملسو انت لإيرترا وداينا استودى يمثل إيران بجا خوينات الله كنبل نخلينا إيران لما سلامن صبغنا من يلوم لايك مقبار شير مقبار يتكدفنا بلنا كنسانا بتكم thank you